Tahaka Times ni in kut kan in lai than na tu zan grok chimding mi thong hi August thlani kwa zan lei swimlam pali tianga kan thai kho tok thong pang an rak selai kan palet penga in akangi minung pathum annak aliam tia kan thai August ni kwa zan lei swimlam panhi la cheu ronga kan palet peng khwai longta khwami pu bu thang in akang in ngai tu pu bu thang le atu le panhi annak aliam tia kan thai mai hi zaitin athok akang ti thai kho asuri law kampalet Red Cross phuni phachang tun khat puan junli rokham muka angki junga le tangka singkhat bomnak ampek na tia zalini tial nihin thantlanga COVID-19 mizo thar minong hlai khat anmu nihin a minong pakula porukni damnak anmu damnak amhu mi dilak zala som thumla panga ansichang tia kan thai August thlani khoa thantlanga COVID-19 zotnak check asithan mizo thar minong hlai khat an ichap nihin a damnak amhu mi hi minong kularuk an se adam mi dilak zala som thumla panga ansichang tia thantlang COVID-19 Emergency Response Committee tomwaw ngai tun hani an Facebook chamhaya an langtar mizol hun a check than mi minong kulariat positive minong pani mithar a check mi minong somnga lapali positive minong hlai khat an dilak a check mi somret lapani positive minong hlai khat nihin adam than mi minong kularuk sang in minong panga market sang in minong pakhat TABC sang in minong panga na an sitia kan thai CM hlun pu hongai le CM salailen loi PSO chu COVID-19 in anunak aliam tia kan thai USDP chan chinram ko chawza Chief Minister pu hongai kumthong ni lab kumthra in kumthong ni la thlainga Personal Security Officer PSO le NLD chan CM salailen loi kumthong ni la thlainga in kumthong ni la kumkul tiang PSO atwan mi barmang pipu kumsom thum la kumsori chu August thanariat hakha se ina COVID-19 zotnak in annak aliam tia kan thai Barmang pipu chu naka mi phun ase USDP le NLD chan Chief Minister na PSO long silaw in SAC chawza Natural Resources Minister U Chongeng PSO zong atwan mi asi tia kan thai chan ta pimpeng sangle khote khwa boy minung pukul shongni rian an chwa tak tia kan thai PDF ni rarim peknak cha an chwa nu a pukuram ten chan ta pin sangle khote khwa boy minung pukul tlukni an rian an chwa tak SAC phu dir kam nak rian hi August thlani lhenga hlana chwa tak u tia PDF ni August thlani nga akhan rarim peknak cha then an rakswa Kopi in sangruk le ongpin khwa tel in khwa boy minung pakul tluk hi rian an chwa tak mi an si tia khwa mi ni an chim Arian achwa tak mi na don nak le NUG herian 20 ding in som nak se Jun Arian achwa tak ri lo mi zong ne chwa tak sok ting in than te pin PDF ni chathan an chwa than naka palak le khwa mi pani rithai si swal phun in thidan am pek na tia kan thai Athli in rithai si zor thlai ren 22 naka palak pakhat le khwami pani chu thidam pek an si tia naka dathlen nak shamtlai phu pakhat ni an than thidam pek mi minung pathum na sin in tangka singthong ni man bingrang sapet bom in bom zali le bom somnga le bom khat le motor pakhat an tlai na mai a an khang pek na an pathum in July thlani kulani kwa akhan an tha changna July thlani lhei sori leo zonga minong pakhat chu rithai si zor thlai ronga thidan an rakpek bal chang tia Misma News ni atial Sakairam 10 Kolin khwa bompo anak in Deputy Chief of Police le raka pakhat anunnak aliam tia kan thai August thlani kwa jinglei simulam pokwa ronga Sakairam 10 Kolin khwa bus terminal kharkai ponga bom apwak Deputy Chief of Police du ye o pakhat le raka pakhat anunnak aliam tia khwami ni anchim anrak chu SAC GAD ren 22 le SAC ra kapni an kalpi na
Chunu tlompal khuchunga swimalam panhi chung maithal thong adai lo tia Myanmar Now News ni atial DPM panga SA Sura kapni in andwa khwami cheukat an tlainha tia kan thai Sakairam 10 DPM pang namya khwale maikan khwani chu August thlanekwa zinga SA Sura kapni waikhatea an khangti I khwami cheukat an tlainha tia kan thai Hira kapul hi August thlaneriat akhan DPM lay in an ke in an ra nyawhla weji mo khaduen tabantok khwa a lut in amboi tujing hi phuni a an ithan I namya le mayakan khwani an khang rentoi mi an ka na I an zam khwami zong an tlain ha tia khwami ni an chim August thlaneriat a chuka rong khwami leithum an tlain ha DPM panga hin July thalio a as isira kapni shramnam tamtuk mang in an ka ronga khwami minung som li ranglo an rakthi tia TVB ni atial